ia ia te ule anga fia ia toi whawhilo ia toi mea fiafi ia i loo tau pa ia mlo o tau mamalu malo le soifua malo le tau a tai ia lea ua lama whai ufo i ngā luenga ma whaiwa mtiu te o loo fia ngai man tō tele me se lava i su tātou atunu nei ia o te inoa o le tele o atunu ia ese umataimi ai o le wha malo lava ia le tuua ia i ngā luenga o loo fia ngai ai tiu te mawhaiwa o te tuwhi e tai tō tasi malo lava le wha malo losi e le whaingo fie whatalo whatua i al whakuponga le i tātou po kalame taua fiafi ma le lobe o ama ilo taua fiafi ioi le pese pe ona amata ina ai le tātou po kalame nea fiafi si ufonga maa lie ia pe al te maita i o jo ia i le pese na o le malo e mamalu o le malo e fide mu ma nei ona pese sa ia turanga nei fe mai o tupu uma o malo uma ia e ona ifo i le tupu to tasia na o si le fia uma Betul lang le ia Fresh Murray ma fa fonga tatunu ia tele o malo o tau fau ni pe ona fai pe tu lang fai tupu e fia tupu foi malo la tu ai Asia China so na America au aku mai i Middle East oi e tau ai le pule tu lang ia tatu ia no fai lo mai la val pese fe mai si al tupu moni la valea o malo uma la tupu lo Yesu ia pia na maliwa ia Yesu mo tato tau rana ve Yesu ma tupu ia ma tupu malo uma la vanila la ia pifo na sauni tu fo tato mo sa mo nani le tulanga le tato ka profa ia fe ni apan ia o telefone malo na lo to vai i tato ka paula vale mea ia fai lava o le malo fa mo Yesu fe malatu tupu yo le malo na sampini i le waka o fa tasi alfa mo Yesu ta penanga mai le alfa mai Yesu asi le mai Yesu ia le fai mamango i le fa mauni ta penanga ni o le awa ia fa mauni ma siri ta penanga le au na o le pale mai ia manu ia tele ia tapo inga wa te ilo te mea nei na ta noanga e le tātou au, le awa loa tinu le manu sa moa le o sa niuni ia e ta alo mo Lucia awa nei mana te whata au le au lea Lucia i le ai masi awa tu e whata mala ia i le ipon lalarangi tātou ta talo ia mo le malosi a misa malama mai le tupo e tu ina tu mawhau na yalam whanau le atinu o le atau hina le taua i le poa na nei mantua o le kuata e te aits fultasi taimi sa moa kuata te ai se folo taimi ni usila ale kuata te ai le valu i le taimi au se talia awala ni ngalo o le taimi na tatu talonga i toi fisiri mai vai seisi i ale na o ta watu ia tatu sa ni uni ai fai al tatu tapo inga ia awala tinu ia ale na tatu no atu tatu talonga na ni ia ai tolsi o mani o tatu i veni ai ngana wa ni taimi le fiafi na fu wa kufutia fo le ponsa ia le matu leo nisi o lo mafutia i tono fale mai ia mota ngase ioe fai fo na wa Yesu to ainga na tulanga ia paula vai tu langa va ti fa fana tu le tu si tu ainga wa le halo tu tatu tu tapo i fo monsamo na fia mai o tu fa no na o le tu wale tali te vile o maftianga i le ia se fa ia la foa i le tua ia ai se taimi ona tu ina tu le tātou tala mai sa moa whaanoa noa i o loto nea fiafi o a motoale i loa le me ngata mai lo whaanoa noa o no pepa o whamtalanga na mai leo i to o tolu ana i alu alu toto le na mau so i fua i whaana me lave tolu ese uma i to tonu o le whai unga le vai aso le na uma tu nei i lunga o le whaata mala o mātua mai nā tu o loo vaaia o le temila nei pawal tala fai atu na le avatu lava o whananga o whaamaisenga i inga e maise o mātua e ana ni alo toto tasi tausanga lena malemo tolu tausanga lena pa ua TV po televise le uru se tulo ia male sentiti fa tausanga lena matata noa to yan leila a lena sa o le leia sa no anga vistanga o le fata mala o tamai le o le lima temina o fiu sofi mai na no mal pasi da sa
ai ko nosi o si mele awana se taimi la ma to tata no ai mai se o tatu tala mai sa mo awane emisia la fa fonga ia ma le tele tatu tala mai fa msilonga ia inisio o mata o pule fo to and one boy mo mele to fa valea se tu lo le ngata i fa nua o mea io tupe ia longo vinga po ni po nesi po ani mea ia le fo to a mata ona fa longo ina i luma fa msilonga ia ai mai se ia inisio mata o po la fa fonga ia tatu tala mai sa mo awane e misia ai fa talo fa to nei tu la ya Johnny lo ia tau ti hi brother ya le wa mo i malai Johnny i le tatu fa talo fa nei aso fa mai malo so i fo man i lo afio fresh Mary and Mr Ngango alo fa tu mai Johnny melepone ia o melepone na ma futa mai Johnny ia mantua Johnny o nai faile konseti ai lu putea pol pa taonga i nai melepone au nei misia vidia mule lui malo lava ya tuanga nel ma futa mai ya o fe mai o ka sa leo Mr Ngango ya ole fata lo fa pitoa na mai fa pitoa ale lo fa anga o friend le Mr Ngango tu na ingotia Mikaele te vanga o inai o ahu Hawaii lo mafuta mai Hawaii a mai al fa tele ona tato tau ale ma fai ona ia i lo me o tupu sa mo nei ia o lo mai ona lo fa anga o tu na imatia Mikaele te vanga mo na inga uma ni sila o stadium sa mo nei fa sile show na falitua ya Ruta Mikaele mal fa now ia o Jona fini lo la mafuta polo la nofo ya wa ya Valentine ia o na uso ya tui masoste ia o Jona fine o lo ni sila ya Savelina ia ai mai se ona lo fa anga ia na wo fa perpele o Alessana Mato ni o tovio o tufulele pa tai tele brother mo le mafuta mai ma le avea pea o le loa pea Global Networks ma pa anga ia fia ile anga o le ai se anga tautua mai se ape an fa ato na yo tatu tanga talo ta ape solo se itulo i tu fia kilope mantua e anu al Samoa ai su e fa malaba mtam faiti tilo mai po ani meo tutupu atu i Samoa mantua le sa le mari fresh mantua le tatu po kala mele o live sa o tu lava i nei i Samoa e ni meo recording on fa to atu live no for the recording the time now is almost 7 so o le kai mia le ale ma ke live ha to termine ere ma o mengal pre-record ere pre-record ma wa live sa o tu lava i fa la new no fanga tama au le matena au le ia ma au wala au leanga alisi mea o le live sa o tu ma ta watu tatu tunu o i fafu o pera fi nei Samoa o fa pe foi o na o kele feanga yo ka kai ngeile mata ta watu talo tau le yai ia pole astu la ngai tau ala te foi le ia o asfanau ia mana tatu o nanga business company o fasalawina ala te foi le yo tatu mtanga renga tatu malo yo o fa la lo tu tatu tunu e fa pena foi la ia ma news sa news mari morning if you lo io tatu tunu me o tupu ia pela o nanga na wa to tell isi tatu isi po kala mute fa ai mari i do on Facebook it's all about nothing it's all about gossip more gossip. People loves to gossip ma fai lisi talo lisi ma fe la fo ai. Wole ai mani fe awa nga ai wa so ato ai fai tala si tulo. Al fo tuanga. Tu ia na me fai fe awa nga ai ma futa me lope. Nga fai ka lai ta lo fa lava sayo sila ia o ana funga hai ana o lo ma futa mai sini ia malo milo la make so yeso Telo ko kala pe te vai da is all about enough you are na te al pese te na tat yeah kusa pe ya wa faka u venga le pe ya pak spani ngal kar pese ba no yo le man no e pe la te po kala me le fia fi ta ya yo le matua tele tatu ano me lei me awang ase me lolo kela me lolo ia le au datu e wa foi fa fo ta tu e matua elo ia ko na uma ta sami mai e ko fa ko ba ko mai no provene era como qual ele caca vai
Pakualo ia lava. Masalo foi New Zealand sa ni tu tu Fresh Murray. Ia awina atu makoi elo ia ma efifia pe ui. Pafitai lava Fresh Murray. Malo milo le fe mai fatalo fachi uso ya ngango sa mafenga venga fale susui takanini. Ui, kan familo. Malo milo. Malo oi sa ia ole foi ia malo ole fo na fi angoli se pia se fenga sunga malo ada se fenga se nai ia pia se fenga sunga malo ole mi o tanga malo ko se mi King ngol vodi ia sa ta alo foi ia o ma foi an meu school of represent foi sa mo ia ana lottery o ia loku loa kapa lo le vai sa o ia u ia malo le tono to ta ko le vai tini le pa King e ole ku malo si ku le pa le tu malo le fionga pale le ngale ku malo ese poco kapa vai pa sulu e pare me fa o Patalo watu ya ngale ya pio lewa hai pio Mengko vai pio mafuta me ai lu mo fungala o matala. Ina kelas tete. Hello pio. Yo amai, o amene ya so kelas tete. Ya ai mai se o moe. Oi, hai moe va. Ai nga pisi moe va nga po le mafuta mai ai. Alo tele atu moe me ai nga moe va vai au mafuta mai petone. Ya ini sila oi sa fasto tai le fa fasto ya sa ora sunga malo fasto le ro ta le ta fa malo fa la o tu lan foi malo te mini o matua tamale leia to anga i le lotu i kai le ke le malo to anga i ba sa i le te mina to anga to anga malo le ma dia ya o una fa mai le ta sa pulisa songa fa mai ta mai la o tangata ese foi to inga tangata meu tangata tapua i malo fa mai faku fa na wa na tu mai lo polisi lo tu le to lu tangata ma to lu ainga me o fatu ko lu ka fali faku sori ese mana lo tu to a mata ala ke le ka le si ho lo ma tu ho le fa mai o to ga lo tu fi lo tu ai ko amaka ma na ia fo io le Olha foi ale, ma fau ia le ngat foi le se ne foi le motivate foi sunga ya malo. Mana o lu e foi le se me ko amaka, ia makwa malo si le ngaru. Alo el watu foi le. Se mai sa malo o que era se le me ia lo viso. Mana malo ela tu foi lotu foi wa wa fa sa ia mai ele ho, wa ele fa lo fa watu ai amaka lo ngaru. So it's for tinga wa le fa ngo fie le asina engol ngal benga le tu. Malo, talo fatu lo suko malo, talo ma futu mai. E ko sio tama le ye pe. Ki ngwa malo ko ki ngai fe au malo. O tama tele le anga to le. Ia wale o langa e fa pena. Uma na faide le o so faide le anga. Ai pe an tata no e foi po. Fie yo angelo langi tanga tai le anga. Ai o ngala sa wel vala au ko sala mo se ko mbuli o lo bola. Yeah, I was fatali. I was ke fia fa me so ko sala boa le fa me mari ka se ko sala boa le ai. O le fa mana to fia un pa ia le tu ai o la ve malu fa ngolo le anga fa ia ngai. O ba te fo mai fo ia ma ke tala tu ia. Ya apteria ia puto sala boa termina. O ia. Fai lo loco. Che loco. Paolo le fa ma ia le ma cosa fa fo. O le anga mo fio professor so lo loco pe fu ma loco pe. La fa wa ile. La fa tu anga ave tamata. Ia o fo ko lo fa wale ko ko spai ele fa pe o fai. Ko lima se kone esa lo molo. Le fa tu le fa. Che la we. Le fai mai ai fu di mai kula fai la fa ko se ngai le ka di ele di. Pero tamene la tato pero fa tu ya o la tato o tato talo tau ma fu lusi la fia wa to tela o to na ma fu mai yo lo nei ma ai no nei ma tua o nei yusum to fa fine na fu nei fa nau fa ngalo bo che fa nau hi oi o si o bo che ai tau tonga o si so da ko ficar esse sio colin ai kai sio colin oi ya viriamo le bui yo fa fa nei lor vai na ma e pe va vallo e la le io fa nei lor Fe fa singo kai o mai kama ia si mai. Kama mai ngai ko ma mai e peki kai ka ma. Oh. Le ai ia ona ila tu mana ia na foi sa il manui na me se la tu na lo piki la au tau da au. E tau mo fo ai wan foi apu ma moli ke roi lo sa un quero kawang yang.
Ia. E au ska dia. No ngana mo o te mar e turang foi de piki E lo waka amu ia. ngai su tu ele tangulu lungo leina. Ha ia me siri ala ka nguru i ngor kopi. Ah. Pea. Pero lo ko ngale pafa se ki pepo. Lo kama le vai no ko. E ma ngaia, la ka le vale ai ngor kopi. Ah. Le ai ele Lu ale lu sfuka ala le kula. ele fai kama. Ha? E fai kama. E ko e pea la ile ofinga be. Ale Ba ko me talan tau. Ke fa ko le mako i maka ukia pe fu. ai ki sa wala isa mo le. Pe pea. Ki sa wala Pe pea. le. Ah, le ke ufa. Ana Talan tau mo va ngo sa mo. Fa ma wina le ofisa va itau wa fa lima le fe finei. Aso dua fa se tema. Dua fe fu mo iva. O winga tau au su sa video toa o loanga el mata o polu. Lo oftia pe sa mo. O fa tuanga mo sa video malo losi o fa ma sia pe mo va nga sautianga isa e mano fuanga mo lulunga sa mo. O fa tuanga mo lo longa i no fuanga tu mata fanga o fa malo sia nei. No fuanga sautianga isa e o isole. Le le ala fa fonga mai la tau ia e mo la lalo no fuanga o la lai i tala tau fa malo sia ia lo longa mo no fuanga mo lalo e mesio sa vili ma losi i va nga sautianga isa e. Mo polu vaenga matu sifa po nei fa pia manono au ni so taimi malai timo ai fa pesa vile fe lolo le malosi o le tua oloa mo sa te sifa le pata sa fata si mu le fanga e au matimo to uruwa solo ai malosi sa vile o tua oloa fa pia lolonga o ko ia tato fa itete la mo sa vai yo le anga pe ala mo sa vai le lei alfa pertania tanga sa vai le foi leanga mai fa sa moa la tatu atu fa pertania for sa vai districts east northeast from Sale Lolonga to Sale Aula. For tonight, cloudy periods with some showers and fresh southeast winds. For northwest, Avao Asau to Falealupo, cloudy with some showers. And for south, Palaudi Lata to Neyafu, cloudy with isolated showers, strong southeast winds with coastal flooding for specified foreshores. No winga no foanga mo la lalo fa malosia ia le mataala I teime mafaiti munga. Ai mole aso ataya mo se vai isolated showers with fresh to strong southeast winds. Papena foi mo polu fa mai ole aso ataya o le a wa matimo te ulva va solo ai. Tatu tana tau fa tai tele lo fita vai tau mo ngalwenga mai le fengo fie pe antu ina mai wa usi le fa me pe pello yo kala ka walali fe me usa vidi malo lo si le sa vidi fa mole moli. E kele mafai o ngai no aku ngau ka va ai ka le poto ma le ate mai na o ngai le a te falo ina le malo si to lo inicio vai ngale antunu o le tai mi ala ma fai ti mo i ngalo la fa ko ai lo i sa o kalor ka ta pena ta to ina no fo anga ma wala la lo mtu ta fanga ia e o ese mai tai mi o lo longa mati bunga mafa ama to faro ina mai tau ia ona la malosi mai statu faltel malona o le Skyview Villas male the well venue ya wa fa ponga mas fa na o na tiro reuni ya na foi o sa lo fai pella tu spesso na e due sera limes fulu ile to fa tangata e te no fo ina tia pata ese man yo le ma lu ia ese mai fo ia no fo ele ma fa mai tau langa pe ama le lus se full minute te watu ai ne pia e te age e ko sa foi la ia le am salo a fe te o fa te malo le ya ma salo ti ne tu fi sa ia pia ala e no fo e o sumi po e uma te viu me no fo me miki la waina red wine e po lo ta vera ka ngale 5 ai wa ia lunga yo le ta well venue e alwe e le para meditate ma no ia fo wa ro no fo lunga na ma fo wai mala walu ai me se foi la to volele meditate e o te talo o te talo volele to fai sa ia le file mo male to fi ma dio si o mama sa ili le li ia amisa e se fa nga fo si vai aso ato na te no foi na me sa ili le li ia i lunga le maunga amisa la fiafi e te talo ina ia mai sa ili atu le li amisa fa mo po la sino e tom fai ai te talo ai talo fai so tama tau Melly Nansen Fall ia mali tatu Skyview Villa pena fo i mali tatu to well venue talo fati atu va te o no mafuta mai Pori Rua Wellington e vidiamu le lue lo mafuta mai Brisbane o lo fa tan sanga mai lau pese foi lea
o le au ova so i o i New Zealand overstaya ia malo milo moeva vai au Johnny malo lava ia ana funga o pio leala sai o sila ngafa ia kalai mili amu ne udu malo lava le mafuta mai a che lola tato o sina peselea ia foi mai ia fa wau fa mdianga so i fo mas fa nau fa solo tu ai fa talo fa tato company business ia ma fa wau to i loa i le fai unga tato pokalami tato tala mai Samoa ia ma fa mai ai loa le tato pokalami tawa fefa malope don't go away ma na ia tele tato tala mai Samoa ma tele tato pokalami fa maso solo message mai se si olo wainga se pele ya te o la le popo la pani popo la ma susu lo fa manatu lo na so folia so so lusu fa se tema ia message mai lo na swafa ma fa ingo tau sanga ia fifi ala vai ma tu no fa lo longa tato freight plus ina i vai lo fa le ata Malo mango pola, o tele la le mango, o ka mo le mango le o maua. male ulu la pa la si fuaka Ulu pe. fifi ia o ke tangoli dio Tato oro tato break foi mai. He fa fonga lo le tato. Ma tua. Oi. Na ma tua timu la fa me lo longa mo pena. O le sa onga. ele yo ia wa ia vai ngole atunu se sae ma saute ma pe o nga kengo fo se sae ia expects la ti buka mafa ia ma saute a fa pe la to ma tu ma si fo ia na o ti mo to uruva va so lo ai ia ma sa filia ia to lo ma lo lo fa lo ina ne va ta talo ya me se la va io le sauni tu tapo inga mo man Samoa. Oko. Tu fa fefe. mai tani fa sa poka se foi mai la fa ku poka le di ida Ya foi mai. da foi mai don't go away Ah, el poca. Marieka. Opportunity appears in the different ways. Make it happen, cause we only pass one.
just ignore. There are those in need, hunger to feed. You'll feel it if you put yourself under their feet. Kill no more, fight no more. Open up, it's me knocking on your doors. My Lenny for love. Hate no more, hate no more, judge no more. Put it on the side and just ignore. There are those in need, hunger to feed. You'll feel it if you put yourself under their feet. Kill no more, fight no more. Open up, it's me knocking on your doors. My Lenny for love. Take no more. My Lenny for love. Take no more. My Lenny for love. Take no more. Ia, e whiwhia lava e toe whaatalo whaatu nei tū la le a fiafi. Ia, i le tātou pokalame nei o lo whaanga solo le tau fiafi me lo bei. A whapea la whatoa e mahua mai le tātou pokalame. Whaatalo whaatu lau pokalame ia te oe mālori tau atai mālori wha mālosi. Le nei tū la le a fiafi. Ai, o le nei tū la pe an whai atu. O le tātou whamrianga a soi fumas whanau. Ia, o le mātau atu ele i o mai lava se whaumnianga se aso soifua ma sas whanau. Ia na o alofa anga o lo tuina mai. Ia, masalo, ia. Ai, o le nei tula, e le mawhaia ona tu ua whaumnianga o whaalawa i tele tuina atu. O ai lava, ia, o tātou paanga, ia o woma mai, tangata se tātou aturu. A mata mai lava se a pito i titi, se ia o lava i se pito i matua, ia ai mai se a ona tofi le tua o lo o whamara tuina o lato a soifua o nei matua tausi whamanuia tele atua e lau po kalame nei whamrianga soifua mas whanau ia i whapoponga ni o tausanga lo o tau soifua ia maola o nei whanau ma lo lava ia ia pean whai ato le mea tā ua lava o le ula whaopopo soifua whaopopo mai le atua ia whaopopo i loa manai mea lofa mai lo matua mta maiti ia po le ta mafo i mata maiti ia o le mea siri nan tā ua e pe al fai atu e tā ua tele tātou pukalame ia aso whanau o tō soifua manuia tele ale atoanga ia o tausanga i whaopopo ia o tō soifua ia mai tātou pukalame ne tau fiafi malua pei e ala i whaalua longa tātou kompani anga ne nei Freight Plus i nā vai loa whale ata sa o le lava ia o te manatua ila uo o le meos whanau lo o matua i disi whio whakani whewhi au ala soifua lo matua o se mea o le valu se fu o whio la whatai whewhi au e lako e whai lotu o le soifua kari whakari le se lako whewhi au ai ke lo la ila li se li ina se li nga o la iai o mai e la o ele sauni la skama ele mo e tau le tangata matua o se le aso le ka u kanga o le mai tangata matua mo whewhi au ai la e no le li ia nga iai skama fo le na watu ai e la ko le sauni la skama ai ke o fa mai la ia sauni fo ali o come la ko le li sauni fo li come li e vai se taro li la so le fa manuia la fa no lo mutu ya ku mo come mai so le va am ko li sauni skama come e fa ke ia mai la tua ia e fa manuia hatu le nei tina a mata mai no tu mai se yo atu no siu Femenga nga voi vere osso se la uno ko ngalo la vai a comele a vai mo que o pene sa uni skama mai pero ko ngalo ia lo fio na vai pa ora me ele se mo o hali ai la lo fio na vai mai e fa manuia hatu le nei lo matua a mata mai no tu mai se yo atu wa ngalo le ke ia le yo vai po lo fio na vai mai se yo atu i lona siu kuri fa ele se go pegar kamar lo mo ko ele se si mo ko kali e se ai no e feita ai na
o te diela inga i ona la te no me ka ka ni la ta pena e tapena le foto fa na mo tatou ia tatou tapena le ia ni te ua le se fai lotu ala le ke ko ngi mai ala ke me ala ka penga vele la por pera e o isi lotu na pe jalwo o ke la ko a lungo fe au le fole fe la unga tu fai mai ya o leo ke re ka penga ni me solo o ko lu fa solo yo ora me le ka penga ora a fai me o me solo ora ko fai me lo ora ka penga Inga kape. Yo, ala fe mai yo fa na po yo fa ni tonu fo yo tele tapena. Yo na ka o mai o ke kape no fe. Mai maula nga ka yo. Oso le vale o lo kapena. O lo kuro pingi mai lo yo mai pa fa yo na tapena. Ya fa tele tapena. Fiala ni nga na mo boy nas. Fe so le vai de ficar. Isso ka makwa. So emotional. Yo. Yo pe vole lo vai. E per cambiare si ya. O ka fa kwa choki pe o yo fa mai choki fa yo. Hindi ala vi amo mariamo. Choki la bala choki fa. Lerida o sayo. Oi, kala so ki kiro aku. Ko mga mas choki Holo. Fa mai tu va te o ko inga fa ngalua. O ko mga mas choki pe. Ya, fa mai ko fai aku. Ola sala nga. E ke rola lisi mero lo te vai nei. Inei Samoa mari mar fa fonga tatu tulu. I meni o ta vale fo e mai ainga. Te vai tu te la fio e lu matua. I ai pe e fu ka vale as kama ki vo le so o mai pe le wi vo. E le ka vale o fo driver disi ainga mai. O lo le manga i o ka vale fo. E te la ran fe lo e le makua le. Ya le makua ka ma lo. Tama. As kama le kiki dia. Le hei masi tu o i ka vale mari. Ai los kama ka vale. Ke ro bo lo to ina mo ngakali. Ino ngakali makua ka vale. Ke una vea ka vale. Vea ka vale. Luma pa o ka vale. Ya, wow, ka vale so. Mali lo to ina. Ai le ka fa ona le ina la ka kia ya. Ala ka kia o ka vale le ina. Mo ko le wi de Wa ku la ko mo mar kala mai ora vea ka vale. Wale mo ma to fa. Mo e ko le wi de. Wa ku le wi de. Kwa pasi ko inga le oki. Fe le oki non kama. Ana kwa pasi ko inga. Misi ko inga e lo ku ka lo mo so. Ka mo pa pe ta na te le mo e vole le. Ya lo vole le. La vea i non kama mo. La kwa pasi ko inga le non kama. La oki. Wa ku la ko ka wa ku lo mo so ala oki. Le mas ka mo e. Alo ko mo sa or ka vale. Ma ko la le lunga pa or ka vale lai lunga pa ula ko ka ma roi pa uma fa ka vale me ora ve ale ni ka vale o que a ve ya Ele que yo la que ora o ko ma fa wa la i de mele vai fai mai me ka la kai de ka penga me ka kai de ka penga no lo vale Misi agora la ko punga runga punga le uso ai o popa o ka ya me nguku o man ko le escola inga nguku ma ka inga escola i fiki o fa wala ka ma ki de sa unga ya si pero ka ma na sa ka ma fa ka lo fai kanga le fai kanga na e ge ma me o ka fa bua lo po fa no tu no o Pasifika fa pe ka le ka me ki ande e fai ma souvenir i longa ka ma ya sulu ali e fa ko inga na sang o mo su ai ko e ku o sa va ngoi si e ma ga va e so lula se tu lava fa la tu e ka le so o e ko i Haru na ko inga wala dia me lo fe awela ko ngo foi duma fe sa mo mau do ngaka di le wo escola e ina lo mo ko la lo ko ngo fo la pico e lo que lo ko ko distracting yo le vai aku ele le nei sa fa to ina e lo uma ko me pingi fa ngua vai ko inga wa ho ele sorry ai fa buso ko ele lo mo ko me ko inga Ole ia mai fiki.
Iskalo makua distracting ora fiki kilo nua kala fia ai ave ama fa famua e vai ko vai ai fa ko lu fa famua não agora aí fa famua le me ko i o fa famua mai fiki ko la makua o fa famua ai vai lo aku ya me la fa sei tu lo me le ngo ko mal mi mika fa mai o fa famua mai fiki Wala mga paka so le tu ai o tātou soifua ia ma pena foi ia se whanau nei tamaiti i o mwhanau i nātu ia o nana o maro se mea o tātou Freight Plus whai nei te mana o i lafo mai i ni au whamboli ia alenga te doni au roa ia awari ngalo tu la lana ina au kilani le 1 pa 14 East Tamaki 100 kona whasanga i tonu lama mara tātou klapa au tā o ina ke halu iei a mese tātou au kilani a whai nei te ina i kalestikeke ia po Wellingtoni sui foi na la mai na Nyoi wone ngalo ya ama tolo ko tala tolo to mai ti na ko le pa fa na fu sa malanga mai nei isa mo i krismasi ya po ara mo fa ma sa fa ya le na po ara maliu so swinga fa moi ai o ngai ma fo so company mai ele u ka wai sikuea kula mai na chango fie Freight Plus mana tual ma special to pay Freight Plus i vai no fale after Tau tango fie fa mle roto saonga le bu le uta por fa morina am. Talo fa to ele fionga ti loma a Ramona era na te foi le fionga le mui tofi ne fai pule ma tu malo nei fala ni. Ma tu au mai lava fa mana tu le tofi ia po le fai pule foi. Ila tu e malanga mai fafo. Ai malanga mo le fafo ia lo e te listala. Tala palota. Ia au te me fai fenga palota ina sa te palota. Perfect mana oi to tur malo pe fa vete na tur sui vete mana foi sui malo o mea o mana te faia no sawa le scala e watu e to fo mai le te me palota e te sawa failo palota Nio Taua lo waia tau fa ari ai lo sao mo lo tinu e ba tele ne tele ata na tatu e fa fu mai e la le mali li on le palota tatu ya ane mo ye e pa paloka bari ai te sau nei fai lo palota fai la le maranga mai nei krismasi ia po wa la fu fanga to ainga o ngalo lo walu ete le stala Ioi ne to fo le stala mantuala o tula fontuai o ite tawala le stala tula fono lo le stala au lo ai atau palota tula fono faula di mai oi ko mea o lo ai atau ete le stala ai fa malosia lau palota e te tau anu fa ngalo palota a fa pea e te mana o sui ta mo to tu malu mi fai anga e kango ngalo fa ka ua ke le paloka isi ala o fai ta wina oi ela tau sta pese vai foi tato mo la tuna fa mo la tuina la to se fua ia mas fanau mo ni tau se fua bena foi mo ni tau se fanau kids hey teacher for my kids malo ape pelu ala tatu o sa peste foi mai fa talo fa foi mari ina tatu company sinisi ala nga tele o tatu news mo tu lo sa ini tatu sponsor tatu news ya ya ba big idea ra no fa so tai mai ya ala tatu pe na
want to know how my eat. When I call them, when they go pull like a Well, down to the sea I go, down the river flows, down to the sea I go, it's where my darling goes. Well, down to the sea I go, down the river flows, down to the sea I go, where kids forever go. Well, down to the sea I go, down the river flows, down to the sea I go, it's where my darling goes. Well, down to the sea I go, down the river flows, down to the sea I go, where kids forever go. Ia, whawhiawhianga mātango fie na wasai ai tātou pokalame down the raisi ngano. Ia, o ama nei whiawhia i lātou, le whatoa mafuta mai. Ia, o le taimi nei, ia, o le whatalo whapatoa na ia tātou company pisinisi. Pea on whai atu ana le se anua lātou e le mwhaium tātou mafuta pea i lea tae au ma lea whiawhi o tātou pokalame whangasol solo. Whatalo whatu ai mwha malor ka whila atarano, whatua ia Lucia Leota, pulenga mala whainga luenga e ana lato o unanga, fofonga tau mawha tae au ria whiawhi, e te maua ai whaamani e loto i se tau o fie. Ai le ngata i lea, o le lato o vai fiu lava lea lo o mo o mia pe tele o tangata au ngai so o se ngase o le tino. Asi ane e le ka whila atarano, au tawhatonua o le tātou Fexco i nai sa le ufi. Whatalofa ia le whionga e mulipola na rosa mulio o Fexco Samo Limited, pulenga mala whainga luenga atoa ai so sona la lama lora ngā lurue, ia i le atunu e ala i tupe wha momoli, tupe wha suiai, i so o se taimi o le aso, i se raid se sili o na wha amalia loto mo oe, ia e mese o a inga lo asi mai atu mau. Mana tua, o lo tuina mai pea ia, whautuanga mele tātou Fexco, ina ia whaamole mole i la tau o lo o tala ina tupe i nei, ta o sa o lo suafa a toa o lo i lunga lo ID, ia le whaaso lunga sa o lo suafa ina ia lafo mai i tangata o lo lafo ina malise leni mai atunu umamau ia sa o ma ato toa. Ona umamafa atu lafo no neo mpo pui puinga o tātou se leni o tele lava ia awala ese i sātia ia ma wha se ina i fo ina i o tātou tangata. MS Rental, le whionga i alo vau, ia e meise o tātou o whainga luenga atoa, mana tua tātou whapatoa na, e susui o le MS Rental i nai mlai maa lele polo na ofisa au tui mutu whanua e rent sau taa vali. Longo i aina e loa ina whasa longa le lunga le loa be, e ave e sea marise lau taa la mai le tutongi o le pili o lau rental pe fia la vaso, e ave e se mai le whionga i alo vau, e meise o lau whainga luenga le se lau taa la mai lau pili. O se whamama venga sili le ona pa ua mo oe ia pea e mana tua pea na e maua whaasa longa le MS Rental i lunga le tātou loa pei. E whale lato car wash e lato whale nsini ia e maiste o le whale inga i nai mlema aleme tango fie i e whtau i malau paketi. Le tātou Samoa Tourism Authority po le tātou pulenga o tangata whāmai mo mai whafo whionga ia whaamtua ino le pulenga mo le whainga luenga maa lo le tawata i langa i pokalame lei wa lava se manuia Samoa le tele male ano no i o tātou pokalame whaalawi loa touristi o lo whaatino i lea whioanga ma lea whioanga i no i tua i le ngata o whaletari maa lo o mata anga ina i o tō sina mai pia tangata ta whao mai isi atulu o lalangi e a vea Samoa atulu e whai maa lo longa mai ai wha mole la o tātou galuenga e whau whaatasi i ngālu due whaatasi wha mamata wha whale o le si o manga ia o afio anga ta itasi whau tuanga pe o na mai le tātou official touristi. EPC malo si anga tau e tise a le aisa e tise o ki a koe le atunu u whaatalofa le whionga i a sila tolonga tātile tumineli whano pulenga mala whenga renga le EPC ia maloa tawa ta i lusu whaitu la fitu aso le aso ngā luru e tele o nai tama ina ia motinua o lo usango le mbuwai a le tise whaafuhina le tele o pou moli i lea whioanga ma lea whioanga. O le tātou ngā luenga whai whaatasi whaamole ia tātou ngā lue whaatasi ma uwhi ngā luenga ai mese o tātou o wala leu whalau tele i lātou whai ngā luenga ina ia tari a leo o atu ia e whaatino a lātou whai pito la au ngā luenga o le tai ina waia e le tise.
A tātou ka lua te whātasi e mo se sa mua fia mo sa ngale mu. Freight Plus, pe al whai atu lango na tātou whamnianga soifua mas whanau. Tui whatalo whatua le whiunga ia tui loma e mese le whiunga ia whau mui. Pulenga mlau whenga wenga si e le tātou Freight Plus ina vai lofa le ata e te malama mai so whamtalanga. I uta whamoni a mai. Atu no mamau. Ia i se tau whamni e loto mo oe malau a inga. E te tari tonu iai, anana, asi lato Facebook page, e te malama i nofoanga o mai au kilani whape au sānia. E mwhai ona e aruma ave no wha moli. Manuia lava nea fiafi, ia ilau whionga whamui a misol whantua e atu loma. Skyview Villas, o tātou langalanga au tua talo tau, whatalo whantua e a Marilyn, ai meise o tātou pulenga malau whinga luenga, ia asi e mau malo, o se nofoanga i sili ona maa nei o mo whaatisinga, li taweo venue, ai maise o tātou whaten malo, ia tu tasi mai nai tia pata, ma e tangtanga i mai lalo le maa nei o atu wharenga, o le tala whatai o pia. Asi ai, ia e te lato Facebook page, e te maua iso whamtalanga. Beaver's Boutique, whatalo whawhatua ia Maria, e mesa purenga malau whinga luenga, lau sui le au vali, ia o i lato umalo whatino ina, so te matafa i o i tono tātou whale la eiria, whale ofo le Beaver's Boutique, nai sale ufi matonga fuafua, asi ane iai mo so mana onga sau la e. E te tali tonu iai, e le ngata ina whaamani e loto, maua size la popoa mo i lato, whawhinga tau na su any size, ia ai maise o so string asi kaili e malia i lo loto. Asi ai, le lato Facebook page, ia po le lato la au tu i nai sale ufi, e te maua i so whamtalanga i le au whinga luenga lau fufunga fia. Le pia sa mo le vai lima, ia, le lato promotion nalo whatino ina pe ina i o kilani. Ia asi e lato Facebook page, e te malama i te tele o vaenga, ia o lea promotion, ina ia a wafa a moinga te tele fo ia i ka le sia o a inga, ia o soos whatasinga, ia o le vai lima lava le tali, ia mō mea inu, e mawhai, ia o na maua ili fia, ia mai le so o ngā o nai se itulou, ia le lato fo ia anavatau, ia o lotu ina mai le whi au tāua, ia tau mawhapu lea. Ia, but last but not the least, tātou kampania ngalilei, ale SAP, o le Samoa Stationery and Books, ia o le tau whaailo le o mnanga le Samoa Stationery and Books, po le SAP, i te tonu o Samoa, leo o se furu tau sanga, tu ina atu le tele mo le anono i o loa i so se vaenga, whaatotonga ina o mea fale, ia o le mukuka, o so se vaenga, masinta mea o mea onga le whanau, ia o la ia o se e vai o vaenga uma e te le to i tau walu mamau i nisi whale o lolo o maua o mai nā le SAP i se tau whaamri e loto mo oe. Asi e so se la o lo whai alpa umo nei whanau po tu la lata fo i le mata wasa whapitoa o le loto tamaiti. Ia, to e vato e whaamalo ma whaaftaina i a tātou pisilesi ma kampani ia o na o tau lang sua mai ia o mawhai e pia o na whaatino tātou pokalame i le aso ma le aso. Ale te menei, nā tātou to e alu i sina whaafia popo le ataliu mai, ia tātou tala mai Samoa ma whaamai ailoa le tātou pokalame le tawa fiafi ma le loa pei. Don't go away. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if it's close to me?
Silva ai ngafa amobo iluto Yesu fa afufo ngambani Ia ela bea imai Awa Zinani pese No ufa Ia tau leo anga fia tu e whātaro whātua ai
ia le whafonga so tātou atinu e usi mai le whafonga ia o te ilo o lewa on tali ia o sapoponga ne tātou tala mai Samoa mo lau whafonga anga. E to mua te o tātou tala o loo so ina ne le ofisa so whapatoa leo le mali liu o ni alu toto se to tolu ni whalawe ese e mafua mai le whatamala le whainga e mātua whapea tangata lo tu i ai whainga o nei whana witi. O le whalawe mua o so ina leo o ripotia mai ai i se pepa whamatalanga. O le aso luas fultasi al masina le nei o se tema po le aso na i se mvai atu nei. Na maua atu ai se pepeta mai tasi tau sanga o malemo i tua le lātou whale i mata whaai le whanga. O lo so ina pea le ofisa so whapatoa le nei whalawe. Maua whaali ai e mautinoa i le aiseisi na wa aia si nei pepe de temi na alua i tua le whale maha i atua i le sami. O le isi whalawe lo so ina i pea leo le maliwa stene titi na o le whaal tau sanga le matua. E pena lipotia mai le umolona ola ina wala vea ista vale le teimi whato a o mai i lalo ma te pasi. Na malanga atu ai mo tia vea ma kolosi e isi ne alu toto le awala. Matai ai ista vale le tua ingo le minivan na sau mai tua. O lo o modi ai le aveta vale le minivan le nei na modi anga i tasi. O le aveta vale whaatamala. Ua o ele mali usangata. Mai tu lai le whaamasino ai le aso lua le vai aso fau. E tali o na modi anga. O le whalawe ona tolua se pepeteine e tolu tau sanga mai whale ulama whale asiu. Le ai whaapeli i poti mai le ofisa o leo. Na maliu ina ua pau ai le televisa i lona ulu. A o mata mo na tei i le TV. Na silinga tali se oni tonga fitinga mo sinei alu toto i le aso ana nafi. E tusa o manu anga i si ona ulu. O toi au mai e whautuanga mai le ofisa o leo i mātua mai la tau o tu i ai le vainga o nai whanau witi. Ina ia tautua nae awane i whaatamala i le vainga o nai tamaiti a wai le loa lava le a fia o la tau o lai whaalawe tutupu whaafu se i. Inisi o tala ana tae o nei le ana toi tula i lumo le whaamisilonga whai tu malo o i ale ali leo. Le alo wha malo lo le tu mao po suspend i a Shri Krishna Swanky. Ma molia i molianga i tolu e ofi ai le umio se la o malo si ele whaatula fonoina. Ma le wha au penga ina i se la au malo si matautia. E tasi molianga le ena wha ui tua le leo e tawala atu mai ta iloia. Ia rek sauna titi. O nai tutusa le lei malesi morianga le umia wha soli tula fono. O se la au malosi. O le nei mala au malosi na wha iloa le awhionga le whamsino i apule a i Ampero Saroma. O le tua ingo le pistol roll over tolu valu. Le pei o na tua ia le umia i Swanky. Na toi tolo pone nei mata aupu mo le tas. Mo le aso mua masina fau. Ina ia tu atu se avanua i tanga i enta mai ta iloia ia maua Precious Chang. Leo lo tula i mo Swanky. I mo lianga whaasanga i lea li i leo. O Swanky e peo si la fia i leo whaafonga na whaamalo lo le tu mau whaatasi. Ma le sunga tai leo ia i tu au ale. O na ale mata upu lava leo lo tua ia i le avesea mai o la au malosi nei. Mai sefe o te umaluina ai la au malosi nei peo na maua mai e leo. I nisi o le mamalu le atinu e ala i lato po kalame. E peo o na abatu i tua i nu mafio. Anga. Na tutu ai se urunga ali e soafa ya ele Isayama e mani tu lua i lumo e whaamsilonga wha i tu malo tai au ne la. O na o mori anga le tau whaase se. Le whaase se ina o tangata e ala i ni whanua. O le nei mata au pepe o sa unua e te mai tai lo ia lo susua ina le tua leo ia rek sauna titi. O le ato e tu atu ma le aso valu o ki topa. O na lo tau sa i lia mai pe toa fian tangata mani a inga. Na mawhati ai sori ngā tu la whono. O le maua tupe a wala tau whaasea le toa dua lea. O le nei mata au polo whaali ai le tua leo e whaape olo o tua ia e tamai tai le nei male ali lea. I lola whai o ngai o inga tau whaavalea ma tau whaasese ni whanua. I nisi o tangata le atinu le olo o mawhati ai whainga tau whaasese nei i le temi nei. I le ma whai antu ina atu ni tali al tamai tai o e le ma le sunga ia e mani luma al whaamasinonga. Ai meisa le awhionga al whaamasinonga ia pulea i Ampero Saroma. Se ia wha mai a leiso e sua inga leo. Po ai uman tangata na awhia i whainga tau whaasese a le toa dua lea. I se mata o pula fo i whape nei ina i o ina i fo i sama i ta i tala vo i suafa ia e seta au tanga vai o vai lele
Morianga le mau o tupe a wala tau whaasese le pe ona ia whai e ni tama se toa lua mai sa mai. Ma mau ai se le ni ala tala tai le lua awhita la. O le aso lusu whaal masina fo ule watu ina atu ai le afionga le whamasino i akpule ai. E la wina ile unga le nei tama i tai morianga e lua. O le tau whaasese pe ona ia io ina. O le tātou tala muli muli. Ona ole tele mo le whaulai o matau pe a fia i upu whaaluma luma ma upu lau lau wavane se itu lou. Na sau no ai le fionga le whaamisino i apule ai Emperor Roma i tau alumanga le matau pa se tasi o alii. E suawhai ai ono mo kesi le ana whaatino ina tai anela. Ma mori atu i le lafa upu whaaluma luma. Aina ia talo sanga ina o le oma e ono tamo whai e whai isfa le nenga ma le alii na afia. Ma olo o whai e fo ila na tangi i le alii na afia i ana fo ila whonga. Na whare ai pule ai, o tau sanga o tua nai, sa le iai ni mata o whapene e whaalu ai full time e whamasinonga. O wa o le tele o whaese inga whapene, e whawhala mo sa ala o pule i tua i a inga manu. Pei tai o le nei vai tau, wa wa ai le tele o le teimi o le whamasinonga e alu ai, ma wha mau ai, o no mata o whapene, ai toi o atu, ma toi mana na o e ave tua. O le nei mata o pue le whawhawhanga le atulu e pei whai ono vai ai nisi o mata o whapene i tau sanga o tea, e tele ina alu ai le teimi al whamasinonga, ma tele e se le ni alu e tau whanga solo ai e umai wholava. E toi ave tua, ma so ala o pule, i tua i nuku mawhioanga. Na ave e le whamanatu ala whionga le li whamasino i pule ai i tau tua na o tula whana o teimi nei, o mato i sa ala wale palau vale. Ma i tanga i le lei mata o pe te sawa no o atu luma whamasinonga, ma mata o pe te tau lava ona fo i am so ala o pule i tua, ma le mau mau ai fua, o le teimi o le whamasinonga. Whawhanga le atinu e meise o tātou pa anga ma woma mai, ia o se tau whaingana e ala sino o tō tongo o tātou tana mai sa moa, ia e ala i lau whaafonga anga, ia le lefo i tūn la, ia o le afiafi le aso lua nei aso lusu whao se tema, peia au na tu ina atu ai, peia o na whailoa atu se temi o sola, whaanoa noa, o na lewa ia, nei nei alu o toto mai mauso i fua, ia o na le whaatamala lava, peia o tu ina mai whaamauninga mai leo leo, ia e mafua mai lava le whaatamala i lanto o lo vaia. Ia le nei tasi tau sanga ai malemo ai rei ma se iloa le se na vaia tasi tau sanga. Ia ma le tolu tau sanga le na pa o le televise le udu se tulo. O fea o ia i lanto matu tua o lo vaia tamait. Ia ma le tentiti nei pe ia o na tanoa tu tai o sola. Ia le mea nei o tu o le pasi. O so tamititi lalo kolosi ale muli ma le matua po tangata matua. Ia o mea mo uma foi na va toi fo tuanga i tau sanga i tele vai e ngai le Paulus fa lo lave o ma o soi fo se alo tutu ono fa ta mala i vai nga ni light o e la ile sila ma tu ai me se la tu lo vai te mai ia manisi o tala nan fa fonga i mai fa sinonga ia le wa mata on toi sau i luma tau fa valea tau fa se ia le fa dua ma se leni ia e tau ona mata lai o se au tau mo i tatou le atu pele e te iloa al tangata tau whaavalea man tangata i moni lana alatu. Ia wao telefone au tau whaavalea i te mine o mutapu poto ai mei to tia whaamaina. Au te iloa la tatu o sino malarong popua le atariu mai whaamai al tatu pokalame tau fiafi man lobe. Telefoni wapa o ilalo o fiulo ala ya utamo o fatele lo ona a oleta amali wali alusa oka ese loli lene uwa mafitawi avea uile fale mai tau faule una male oti Sia ufana ua fetangisi Sio uto alualu imata ua malingi Lo ai mo fai ule tonu
Timo sauni uni Ua fai mai ne formai Ole ata pele masini Ona ua fai o si umi O tele o toe te i Loko ainga ua umani Fa'amone mole toe fa'atani Fa'alumo se leo i titi Olo wabanoa lea e tasi Yesu fa'afetai Ua e lavea imani Ua e toe aumai Se avanoa o te olai Yesu fa'afetai Ua e lavea imani Ua e toi aumai Se avanoa o te olai O te paloma faufau I opu ale fai fea Ta umai le alofo Yesu Ai o ata maua amo Le nei ua o la mona Le moni o nona lofa Ua popula I o mata Ua o toi nofo ai I lunga Le nei ua o loni O Yesu elele Le nei ua o fia fia Ua o le toi no pia Ua tukule marijuana Tufo I male taa Aveta amale ona Ua o wiloa leleanga Yesu fa'afetai Ua e lavea imai Ua e toe aumai Se amanoa te olai Yesu fa'afetai Ua e lavea imai Ua e toe aumai Se amanoa te olai Malo lava malo cha ma chai malo ri vai ko ri ko foi mo runga ni Le isa so fai o e mana sa nei po le tala le ke le pole ai vai le ele ila ilo si Na fa tai na was manga le ko la wa ku swa ngai fa ai mai awala wa my phone text Johnny fai mai Johnny ma na ye le John mai fa tai uso ta ma ne musika se kia o le lu ke si ko Johnny mai fa tai la first mo tato news le la usa fa pelo filma Mr. Ngango mo le lopo klame ma tu fie ma lo tu tua fa tai tu tua tu sanga fa manuia tele tua ka place mika sola ete oka ka I whakamana le vainga mai ka maiki ka alu whae na pa ese whato ese ma lo lava mafuta mai tai lava vidi amu leo lui ma lo lava le fonga ya oe Miss Fresh e sanga wha popo pele atua lo ma losi a wau whaiva seki a o lua le fia fila so lua lusu wha iwa furuiva ma anuia po kalame o lo toi ia tai lava tai vidi amu Faftai o Johnny lango ia taufi fa mai faftai uso Mr. Hau mana ia musika faftai lava. Ia ma pa ese fa mana ke va nga pa ese fa ese mai nai fa na ingo nai fa na faftai mo fa kwang mangia le afiafi. Ia ma mika sola ete mai faftai lava mo tala mai sa mo ma loa ma rieta mo tala ma ia faftai tele. Ia ma ne tele news Fresh Mari ma ne tele tato news ia ila ka fa valea na o ia soli. so ya ai fu matan so ya
O o le fautuaga ia matālai a pea la fai atu o le mea tau fa'avalea e pupula kua maka e lua i le alofa e te se e tia ai lava wa o kama ia o mawhai o o pri mai mai me o pepa pepelo whanua whaavalea i o i mahalu i lau se lini pelo nei le ngā li ina ia ele i saia ma e lia tū mua pise ngā li whapauri uri o le mea lea leo lai nei tangata lea lugufa o le o i whaavalea nei tangata o toi tolo la ona ele tasi le lua le tolo tangata lo afia i toa tele salo la ia toi mo whapoponga le talana i le aso valo topo ia malesi la ka mai ka inga o ke loangi mea o po ngesi ko whaavalea matulanga whapena le la veve ai nei ta mafu ia misa vai o lo lufo i nā ele ma inga le o nuu i o te le ta wala ata o i fua ia wa afia i whainga le mai ta idea ia le ana ia i o ina whainga tau whaavalea ma wai tupe ia le sentence la so rua o topo ma tala tātou me le au tau whaavalea a mise lava se kupe ke le mana o e mise mo whanua whamai whaatau ma o le whanua lea ia mai mo pepelo mana me matala i tātou o ni tau whaavalea si se te oi lo ye lo ia lo ye fo ia me office te matala a matala e wane i noa lawa ai tanga te whapena o tele te na wa kole longa sei ku e kami mai kama le anga nga o tau whaavalea tele o si tau whaavalea i nei e kālesia whaiwhi au awa pe vanga na misa vanga malanga mai fafo whaiwhi au ia mana e kālesia fo le whai o me whakma o kon whanua lea ia nau me leo nei whaiwhi au ma le tupe le kālesia fo le whātau wai e mo fo le ata e rise mea ia me fo na matala i matala i vaenga ni nei ama se singa ma le 1 coin leo whapea pea atua ia leo wa 4 miliona leo wa ngau ai se whatalo whatisi vaenga leo mafuta mai pa tūrua to loa ma lo lava ngafa ia kalai thank you ia o lo fa malo mai tātou news ia me se o le pokalame Mr. Ngango mika sola yete ia o lo a mai la no fa tai tala mai sa mo pa ese fa to ese Johnny lo ia miliamu le lui ta la to o le mafuta mai ia fa manuia tele le toa to mo to ainga tulanga lua fa ta hu ia alisa hakai ia malo lava pio le ala tu va te o le ngalo mo to ta tu fa talofa ia la utamo make mai po ai lo ke fa ku le wa lo po ngase o yo o manu tilo manu wa ia ku wa duang e shows le o mafuta mai ai hope le okay porque malo fo yo tilo ali ke le misi ia I hope you're okay ia lo fa tele atu ia misela ia tātou panga masani leo wale mawhai o na komeni mai ono le pisi ia leo wa sa unia tāpo e tātou manu sa mua wuhu ia manuia lau tāpo inga o whea lava langi o lo e mafuta mai ai ia manuia lau tāpo inga o tātou au ia nei e whai le bu alo whai se tā matimatenga whai lo ai o tāronga alo whai aku rusia le ai manu sa boy tolus fulu ono mo pe oia o ai ngol ka tau mara tolu se fulu pe ka pe ta masa salo mai e tolu se fulu ono o pe me ngalo ke ngol mea e slow motion o sa mo e tolu se fulu a o Lucia e se fulu fa here na fa e malo tatu mon sa mo pa lo makero ke lo sa o e malo le man sa mo ka le maki ai sa ni me lo di masukara ka se mai ka maki solo ono le ai mo ke roi ai nengi mea ai sala tolu la ki sala la le anga le vai o le fesia ya mas per pasina mo tatu mon sa mo vai ai o ya nga funga le lo fale anga pokala me mai bo mai fa ya ingal ko wa pa pe va ko ken kalunga kasi al malo ai pa wa ya nga ya fe pe fa ya o te lo ma lo tatu au ya pe au ai fa tamata alo tatu au mari e ma lo tatu au me experience me poto e fa tino talonga la kapi o le ta alo professor ya tunu fafo ya la kapi ia wa le coach well coach ia o ai le fitness le okay le lei o mitama loka o tulanga le sa tele na le mo ai sitantu tamata alo le loka o le pu tele tatu tama ale mo tatu tama sunga Filippo pena fo ele sunga na ia fo le mo tatu loka o if film kwa ngalo e o pepe to o ia na pepe
loka umi lava na mana umi polo o alen out me ufa pena na lai yai uma ia prop mo tatu prop per super la kapi la to pena fo tatu halfback first 5 me uma lava na ulo yai atu to uma tatu au okay makamaka tarong le fai na nei ia ono o ko makamaka tarong ma ayalangi ia ma yapani ialangi ma yapani wa kiro na ayan ni ka pai ku ro mia Samoa tolu Rusia tasi ayol soka so le awela makakawa ai mai ka wa le la sa os ka mai malo alfa talo falta to fale tupe le National Bank of Samoa ele pulenga mo le finga luenga Debbie Cat au nanga na au ne ngalo fa afsili ai o le tele la to o nanga tupe teu mo oi mo ai ngai me se au fa na wa sia iso se la National Bank of Samoa fale tupe mo oi ya mo tanga tole atunu malo la nga lu tau to ina ya o le atunu o ai tam man Samoa lua fitu lu sia fa ta peki la li tam an ya grama ozala ola wali o tato ina to mesina ya tau mata talonga ni kai mo mau me la ke mo kai ta nga ni so TV sa ile sila makuanga kai raf ma ya mi kimi yoi manuia la tapo inga mesina yoi atamine fa lava ko kai do le di de po fiane mo ilong ko ya wa fa lava o le nganga fia fa time ma fa mai fa tele amo ko me fa lava ele so ko fele ko ola yoi e ke le loa o ia e fa lava ilo to ne tu la fia fa manga lo mo se po le tau tumadi ilo fa funga anga o le nganga lava e mo so ata mo so fia ai mi so le tau te anga o matu e tapo ia faiva o le tato manu Samoa fa manuela stasi mo tato mon Samoa hip ya manuela tele ande fia fa manuela tu tato to fela tao fa so fu ya walk off awesome ya fa so fu we